Ito ang Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Bolaga na sa kalabong. Wow! Piti, jiga. Di ba? Miss Garcia, John, magkano si Piti, John. Always present daw. Always present, teacher lang. Hello, good morning, my bundag! Happy Wednesday tanan, no, di ba? Happy. Ano lang, Jod? O, Sereto Saligan, happy morning. O, siyempre, si Heidi Perez Lajo, o, Lajo Kajo, Sinatagra. Sereto Saligan, good morning, my bundag, sa Jerry Garcia, wow. O, si Miss Luwap. Calvin Auditor, happy morning. Di ba? Wow. Son Santagra. Happy morning. O, siyempre, di ba? Good morning. Sa iras, June 1 lang mo siya. Ay, ginoo ko, di ko madagan ng politika. Isamo ka ng politika. Ginoo ko, mabuang ko bayot. Di ba na sa? Okay. Siyempre, ice cream. Yummy, Pudmigo. Ice cream, correct. What? Hello, good morning, my buntag. Happy Wednesday once again po. You know, di ba? O siyempre, assalamualaikum, buenos dias. ¿Qué tal, man, ustedes? Bueno ba mga pensamento? Wow, social pensamento, John, no? Nuway ba mga problema? Hello, mga nuway. Nuway kwa? Nuway sen, nuway boyfriend, nuway girl. Nuway. God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, walay barko. Anak ko magbarko din ko rin, di ba? Sige na ba? Wow, mudungan na. Kusog pa rin sa paskat, no? Hingarap ko din sila ko rin. Siyempre, good morning, may butang sa itong pinalanggang estudyante. Mga busy kayo. Busy sa practice. Busy sa practice, no? Kaya hapit na ang among ZSCMST Palaro 2024. So on Monday na. November 18 to 22. Wow. Okay, happy lang, Jod. Ingat lang, Jod. Siyempre sa among mga teaching and teaching personnel, mayong buntag kanatong tanan, buenos dias. Con ustedes, mga gente Aki, di Mio, basta mga di Bangko, di La Mesa, di Silvia. Mabuhaan ko ba ito managhantahan di ba? Hello, siyempre, may buntag, Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, o Mindanao. Di ba? Siyempre, among i-replay na among live sa FB na mo, sa Marino News FM. O siyempre sa YouTube channel, o siyempre sa Zeno Radio, paminaw lang. O siyempre para mag-greet ninyo ang inyong mga minahal, sa kinaboy among text line, ang 0975-073036. Wow! O siyempre, 41 days na lang! PASKO no. Diba? Bird machine. Kolekalo. Diba? Ingon si Jerry Garcia. Ayaw na ka magsubakano, migo, dahil nahirapan ako sa kalisod. Kung di ka na pa sa kalisod,
Huwag ka nang maminaw o huwag ka nang makinig sa paminaw sa ibang tao kasi ang iba po, sila po ang uban nga dili kasabot nga hindi makaintindi sa atin, sa iyo at sa amin. Wala, joke lang, happy lang. Og si JP is watching akil kill. Gara ka diyo imo kong tudlo agkuan ha. Tinuntong at subakan mas gusto ko magkuhan, di ba? Og syempre, good morning. Good morning sa itong mga sungking tigpaminaw. Di ba? Ay, natpanta nga mo asinso na. Sana mo asinso karon na itong mga sungking nga tigpaminaw na mina na to karon. Mo asinso unta. Og moundang na ka sa imong sigiglon diya. Joke lang. Di ba? Og sabi nga Wednesday na kanon, magpasalamat jud ta sa Ginoo. Aray, nanginit na pagkuhunan sa siyempre sa pagprotekta nato, di ba? Sa to pagprotekta nato, nag-provide sa atong mga kinahanglanon, di ba? Pasalamat sa Ginoo doon, di ba? Og siyempre sa atong panglawas to keep us healthy, di ba? O pagka nanindot yun, og siyempre for everything we have. Di ba? For everything we have, magpasalamat jud ta sa Ginoo. Di ba? Sa naka-encounter tag mga kalisod o kahirapan sa buhay, we should be grateful. Di ba? Salamat jud ka. Aray na nga. Ben na ikaw na binangaso na pugko. Ay, I love you, Bigo. Lingaw jud ko nimo. Pag sure da, oy. Ikaw dyan ka, plastic kay ka dyan. Imo tayo aluminum ron, gara po ka. Di ba? O, syempre, good morning, maing buntag. Siyempre, sa mong OIC College President. Good morning, ako nang i-greet kay Happy na Pasko, magyatago naman na. Siyempre, sa mong OIC College President, buutan kong ikan, matinampangon, wala in si Mr. Roderick Detre. Good morning, sir. O, siyempre, atong Vice President for Student Affairs and Services. Good morning. Dr. Rosalia, good morning, ma'am. Mga atong Vice President for Academic Affairs. St. Jose Loria, good morning. Ma'am Marnet Apit, good morning, happy morning. Wow, Captain Ibon Laurente, good morning. Sir Bingel, St. Jose Loria, happy morning ka na. Siyempre, good morning. Good morning, Mr. Regan Sitoy, good morning. Napatay man na siya, Good morning, Mr. Regan Sitoy. Di ba, happy lang dyan ang atong head sa Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Siyempre, ang assistant diyan si Romany Cago, among secret weapon sa volleyball. O siyempre, si Abs at good morning. Ma'am Feliz Agosto, atong college registrar, inahan, good morning. O yung mga anak na Ma'am Lolo Altar, good morning. Dr. Kizan Chong, good morning. O siyempre, good morning, may buntag. O, di ba? May buntag, Sir Eric Planueva, itong sa Finance Office, good morning. Di ba, Kapita Pasko, salamat dyan kay naang kuan. Naang bonus, di ba, kinagahapon nila, natsukad daw dahil. Wow, kabalo, sige lang, okay na. Og syempre, good morning, Ma'am Norma Villanueva, good morning, happy morning. Og syempre, good morning, Ma'am Irma Pamplona, itong cashier, Mercy, Ate Beth, may masad, good morning sa HR, si Mitch, si Abby, og si Macmac. Happy morning! Miss Marife Villafranca, good morning atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning! O yung assistant na si Mr. Wilson Benetes, happy morning ka na ito. Og syempre, good morning, request kong song migo. Nabali ang Christmas tree o kanta Christmas song migo. Unya, ulat ka. Ni adtong 1963 bulan to sa Disyembre. Di ba? Hello, good morning, may buntag. Atong masok kanyo mga tricycle drivers, jeepney drivers, colleague, mga karinderya, happy morning, mga sikat-sikat. Happy morning ka na itong tanan. O, syempre, good morning, may buntag. Atong mga soke, labi na sa Isabela City, lamitan say, good morning. Ati with Pyran family sa Ayala, kaolis na minaw, kusok ang radyo diha. Happy morning ka na itong tanan. Wow. O, syempre, di ba, sinikuhan ko alay. Hello, ma'am. O, Ramsa. Hey, Ramsan. Hello, good morning, happy morning lang. O, syempre, good morning. Diya sa Ayala, labi na sa Dacon Village, sa Ricodo. Happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang. Wow! Diba? Si Vice President Alviar. O siyempre, si Mami Talisitoy. O si Andoy si Ascendia, mga sitos sa Barangay Kawit. Happy morning, Napoli, natext ako diri.
Napoy uba. Sir Lando. Nayuban dalo. Medyo filler kay Sir Lando. Filler kay Sir Lando. Kay, nagkuhan pa silang cellphone. Nay banking apps. Nay banking apps. Nya, wala na may sulod. Wala na may sulod iyang banking app sa cellphone. Ano ba? Pero piling lang. Piling lang, Jude. Oh, wow. Kuya Juan. Mantahan na, oy. Oh, di ba? At least, nay bangko. Oh, di ba? At least nay bangko. Oh, pero application lang sa apps lang. Oh, di ba? Jong Juan, di ba? Happy morning lang, Jong Juan, di ba? Oh. Ay, hello, good morning. Pati, ingon sa good morning, Sir Lando. Sa buwagan ng takag mga grasya, Sir, ingon sa Jopel Pacanya. O, di ba? Kung ikaw po, Jopel Pacanya, manasa ka mo ang mga grasya. O pagbuuan ng taka sa mga signal number 6 nga bagyo sa mga grasya. Namuan na kanimo. Karong adlaw. Oy, di ba? O, di ba? Na po diri, Oy, baka pag-abot sa Pasko, ha? Mana po na imong rason, ngano, Nganong nitambok ka, imong irason, Noche Buena. Ay pataka diya. Ay pataka diya ngayon tambok ka tungo sa Noche Buena. Pataka niya. Huy, nanambok jug ko kay. Kuan ba nga kung si kaon sa Noche Buena, pagilom na, oy. Nga tambok naman ka niya tong June pa. Kuya Juan, tadi mo happy lang Jodo, di ba? Hello, good morning! Wow! Usa na nga music, Ben? Usa na siya? Ha? TikTok na siya? Usa title? Ice cream, no? Madali, ice cream da! Ice cream da! Correct, happy lang Jodo. Ice cream da! Di ba? Murag ko lang sa TikTok, puro murag Zumba, no? Kana siya, di ba? Na si Corrego. Salamat so kayo, ha? Salamat kayo, Jerry Garcia, ha? Sa imong ice cream, nung ipadala diri. Di ba? Salamat so kayo, Jerry Garcia. Grabe dyan ang signal, sir. Number 6 yun, sir. Nice number. Ako palang doblihan. Napadyoy 9, anak. Para 6 og 9. 6 to 9. Ingat din dyan pag-awag si Kenneth Ray, Tragic Oil, kumusta? Ingat din dyan kanya. Dili manambok, sir, nga lami man ang pagluto o niya sa buwan o kanta nga Sharon Tunita, di ba? Kanta Sharon Tunita, bituing walang ningning. Kung minsan ang handaan, laging lechon lang ang hinahanap. Ganaka ta. Nadali na sa tiya. Okay, gyonon man tani ko an. Bantay ka tol. Bantay. Gyonon magot tani ko an. Bantay. Ulat lang ka. Bantay ka tol. Kunin ka na ni Lord. Tamay ta ko sa problema ko. Asarata. Di ba? Asarata na to dili. Ulat lang, di ba? Wow, di ba? Niya na, ingara po ni. Ipangita na tingin na bulan na sa grabe, Jod. Sige, try ko. Happy morning, ka na to. Siyempre, good morning. Nagpadala, Jod, si Jenny Garcia ice cream, mga Garcia family. Yan sa Tumaga por Centro. Napala, Jod, ice cream, puro text lang. Gino ko, siyempre. Mas lami dyan mo, Jer. Kagidadaan dyan ni
Mami Arjen Fajardo o Coffee Americano o akong paborito ang matcha grill o green latte matcha. Wow, o diba? Oh, salamat ka Mami Arjen sa Skybox Coffee. Salamat juga kayo. O siyempre salamat juga kayo sa Smart Spot Choice. Salamat juga kay Auntie Chandler Fardo and Mami Arjen Fardo. KGC MP Mama Gumasigben. Salamat juga kayo. O siyempre diya sa XYZ Food Hub diya sa Kanaminaw diya sa Barangay Sambud, Purok 2. Salamat juga kayo. Ano Pangko, ang Kulit Pangko, gumay mga Pangko. Mami Lisa Lapinya, happy morning. Sir Mario J. General, happy morning. O, Kapitan Parito, good morning, happy morning ka natong tanan. Siyempre, good morning, GN, General Mecaso, good morning, Kanaminaw dyan sa, sa radyo na, sa akong Lando, Bisaya, wow. Merry Christmas advance, Sir Paul and Mom, Priscilla Castro, good morning, kamali mga chiko yung family, mga Lutanga, mga Kaliwat, o Lutanga sa Sibugay. Happy morning ka natong tanan, o, diba? Papachino, Bibiceno, si Marlene sa Magundol. Wow, si Dencio. Happy morning lang. At Tinulpa, Master Kato, Kalungan. Dahil sa ZNT, Tuloy by Castro. Wow, ang number 1 natin sa Banga City. O siyempre, good morning. Yan, sa Talma Bridge Shop. El Orme Zapatos, Talis Minyosa. O yung mga boys, diya. Nasa Sukabon. Happy morning ka natong tananing at ihat lang. And hello, good morning. Ang yummy. Ice cream ni. Very yummy. Ice cream too. Good morning, bro. O, diba? O, amping mo tanan diha. God bless. O, ingon akong igsoon, akong sister Raka, si Cone Dublado. Good morning, bro. Bantay ka kon. Tindog ka ron. Tindog daw ka oras. Kaya mo kong bro. Sister ba yata? Diba? Napo diri o. Sir Lando. Murag dili ni maayo, Sir Lando. Mali yata, Sir Lando. Mali yatang sinanay kong English ang anak ko. Hindi ko tuloy papalitan ng diretso. Merisi, ano dyan, di ba? Pero kung ako lang anak, no? Ako lang ginikanan, no? Ako lang po yung amahan, no? Mas nindot yun ka, Mas nindot yun ang mga kuhan ko, mga bata ko, So, i-train lang, Jojo. Walang mga kangaka, di ba? Mo lang ipang shortcut, mga acronym lang. The OMG, OAA, ice cream, Ano lang ito ka masuko? Hanggang imong English, ano masuko? Di ba? Oh my God, you're so naughty. Anak ka, no? Ko. Si manager, English ka na sa mga anak na. Hoy, bisang tiyang dahay, kumari. Di ba? Happy morning lang. O, siyempre, mga tulog, ilumbrag pa ni happy morning ka na itong tananing at ingat lang. Diya sa, siyempre, diya sa Mampang. Happy morning, Auntie Marcelo Baring, Tyre James Ignacio, mga Tano Nunez. Happy morning ka na itong tananing. Si Abing Climar, good morning. Marjo Malbalibaton, diya sa eskwelahan diya. Basta mo na siya. O siyempre, Abing Climar diya sa Coca-Cola, kay oras na minaw na sila. O si Yeng Ventura di Canocota, niya mga friends. O yung mga pangmangkon, anak. O yung mga happy morning, nadyo ka na, diba? O siyempre, good morning. Happy morning. Atong mga suki diya sa Isabela City and Lamitan City. Okay. Hello, si Asher. Good morning, Sir Lando. Trivia for today. Kay balo ba kang pizza sa imong birthday? Mausad na ang adlaw sa imong pag-anak. Ha? Dili, tako. Mao ba? What? Sige, okay, fine. Palita man lang sa kinabuhi, di ba? Ingon sa ka na lisod yun, sir. Lisod kaysa karon, kaysa una. Magpabadlong ko, sir. Bunalan man ko og binugha. Unya karon, bunal na gipangita. Gara ka jupil ko. Bunalan ti karon. Ayaw pol, bata pagkukol. Nasaan ba yung tubo? Nag-duty sa library. Ingon sa
Elebetario Ibanez Sali. Hello sir, pa shout out sa Nuevo Zamboanga. O, di ba? Nuevo Punitin ang sedula! Eskwelahan, no? So, at least, wala, na po'y daan. Hello, taga-daang Zamboanga. Kaya may Nuevo Zamboanga. Ako rin ayaw ko lang. Elementar Sali. Sir Lando, nasa joke lang. Nueva Zamboanga. Sa may Nunez Extension, no? Hello, shout out, Sir Lando. Dire sa 905 Malagutay. Ingon si Asher Baguio. Hay, salamat kayo sa Malagutay. Captain Guiz, happy morning. Wow. Si Ronjen Rico. Happy morning. Asher sa 905 Malagutay. Murag mga kuanin sila. Ice cream good. Did I Novo Zamboanga. Ay, salamat kayo, di ba? Siyempre pa shout out, sir. Si Tata Manalo from Sogod, Southern Leyte. Wow. Si Lee Manalo, di ba? So wala ni sila pildi-pildi. Daog dyan ni kanunay kay Manalo man. Manalo apelido. Di ka mo lansar o ganang mayor para manalo. Di ba? Hoy, joke lang. Baka i-block ko na sa Facebook. Ang dagatul. Hello, sir. Di ba, Manalo from Sogo daw. Nigara po kami, goy. Ayaw, lagi call. Saba, si Ronjen Rico, shout out sa Lando. Alias Echo from Canada with love. Wow! Canada. Diba? Canada. Diya sa kantin, Canadarna. Mami Darna. Dani Ben Apa. Dalawang beses na yan! Di ba, Canada. Di ba, Hello, ingat-ingat yan. Nasa Canada si Ronjen Rico. From Canada with love. Siyempre, sir, si Elevitario Sali. Si Lando, happy morning. Kay Ma'am Laids. Ma'am Laids, sir. Happy morning. Thank you, Sir Lando. Ingon si Lee Manalo. Si Raymar Tautuan. Happy morning. Wow. Wait, ninit magag-background yan. May charot. Apit-up. Madyo na. Apit-up jud para. Bunganga ka dyan? Dito malabuan sa uban. Malabuan na sila kaya na pa man sila yung mga ads. Karon mga update. Hoy, mga accept na yung mga ads, ha? Di ba, Idalang ang 0975072336. Check connected by, di ba? Suman kay 10,000 kilohertz na mi, di ba? Kilohertz ba, no? Megawatts. Kilohertz, joke lang. Abot na mi, pareho na mi tanan diri, ha? So, kisa na nakuhanda mo, accept na mi og mga advertisement. Punitin ang sedula! Tinuod yun na, napo diri, Ay, Ginoo ko, mangita sa ta diri, Nga, ay mo dayo. Unsa man na, unsa og dili mo tambok Sir Lando? Nga, pag sobra ang sudan, mukuha mo kanon, di ba? Nasa, pag sobra ang kanon, mukuha mo ng sudan. Di ba? Naman, tambok suka. Di ba? Hoy, tinuod yun na. Hindi kaya magalit ako Correct. Hello! Shout Sir Lando. Ingon si Raymar Tautuan. Hoy, kumusta Sir Lando? Ingon si Ma'am Ellen Villa. Hello! Diba? Diyan sa Sogod Southern Leyte. Happy morning! Diba? Regards ko ni nung Edmond. Ang mabadal na may Ellen Villa. Hello, ingon si Sir Tautuan Okang. Good morning, Sir Lando. Kuya Laz, good morning. Happy morning ka na itong talingat lang. Siyempre itong mga sungkay sa Isabela City. Sa Barang Balong, happy morning. Dahil sa Pispigulayang, good morning, Carol Malihon, Ron Cross, at nga titing Paisol. Happy morning ka na itong talingat lang. Di ba siyempre mga Tarusa family. Earl Dumit Tarusa, my lover, my love, baby love, kumusta?
Happy birthday, Skyla, Bulog. Oh, siyempre, good morning, Chrissy. Chrissy, my friend. Oh, si my idol company. Happy morning. Ingat-ingat lang, Jod. Ko. Chick, oh, di ba? And siyempre, good morning. Oh, di ba ka naminaw, dyan na, oh. Na po diri, oh. Oy, i-remind lang daw. So, na nag-text diri from, sa manager ni siya. I-remind ko lang, ha. Sa mga newly hired po, sasayaw kayo sa Christmas party. Hola, ma-practice na mo diya, ha? Kalain, di ba lang kinabugi? Oh, siyempre, happy birthday! Happy birthday sa akong player, si Roland J. Ramos. Happy birthday! Ang akong player sa Sepak Takraw, happy birthday! Atay ka, tol. Happy birthday to you. Atay ka, tol. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Ay. Katong isa. Okay. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Oh, correct. Ano siya kinawabi? Ang sarap mo, tol. Ang sarap mo, tol. Ano siya? Ako tong anak. Correct. Ano siya? Hello, sir. Di ba? Sir, pasyato po ni Rinaldo Kaang, sir. Nasa Novo. Happy morning, sir. Yung celebrity mes. Wow. Sa Novo. Ina sila, ha? Sa 106 mo sa Marino News, sir. Maminaw siya sa radyo. Mas makatambok ang inomigo. Kay una ang tiyan mo tambok. Wow. Yung Sir Garcia pala, inom po ka. Ikaw, ato ka mo tambok. Niwang lang yapong ka. Di ba? Hello, si Asher Baguio, Sir Lando. Ingon nila nga, pag nagmahal daw. Kay pandak, ibig sabihin, ana no ka, ana no ka. Hoy, kino ko, di ba? Happy morning lang, Jodo. O, siyempre, diyan, Santa Clara, lamitan siya, happy morning lang. Chris sa Palongpon, beautiful Hana, si Anderson Palongpon. O, siyempre, mga Palong family, happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang, O, siyempre, good morning. Good morning, may buntag. Lihat sa Prince Luzon Fast Food, good morning. Ate Faith. Bisaya sa kayo, Ate Faith. Faith, kanang pagtuo, atong pagsalig. Faith, Castro Mayor, good morning. Si Fatima, si Henry, Rainway, happy morning. Si Marvin, happy morning. Sa Mas Shopper, Kuya Ronel, happy morning sa Prince Luzon Fast Food. Sila lang ang 093640400314. Diba? Ayaw lagi call. Ano sa kinabuhi, syempre, good morning sa Magay. Dago ito makarinderya. Happy morning, Happy morning, Lanjod Tanan. Diba? Happy morning, Lanjod. Santos Market, Sol number 13, may Enriquez family. Happy morning. Diyan sa may karinderya, sa Tumaga. Bypass, happy morning. Pagpunta na. Diba? Nadiri, ipangutana siya. Ipangutana na diri, Anong handa mo sa birthday mo? Diba, Anong handa mo sa birthday mo? Handa ko na kayong kalimutan. Tinuring kitang kaibigan, Ton. Diba? Lagi naman sa... ano nang handa? Handa ko na kayong kalimutan. Para wala... Pagkaway batasan ng birthday, no? Ingat mo na siya. Pwede naman ako, kadi mo... Ano magkakahikay pa man dahil birthday? Ay, ginuha ko pa. Salamat sa ginuha. Ginuha ano, diba? Kinabuhi, Ako gani mag-birthday. Tino ko maghikay, mag-birthday. Kaya ginuha ko, ako lagapoy lami. Ang pagkaon, way lami. Grabe yung gali mo ba? Pamangkot na sa inyo. Kung mag-birthday na ko, di lang ko sa Marino, mag-birthday. Kamirang upat ni manager, mga on diri, wano siya bawaan turok din, pa-joms. Okay. O di na, mag-flavorite ng arbol siya.
Oh, di ba? Oh. Excuse me, Ami. Hoy, nanangutan ako, Sir Lando, di ba? Oh. Unsa daw kanta daw? Unsang kanta sa ikaw? Oh. Unsang kanta daw sa walay taong ngilad? Oh, walang taong pangit. Oh. Na unsa daw kanta? Gilabad-labad na ba kung ulo ani niya? Oh. Unsa daw kanta nga anong kanta, Sir Lando, kanang walang taong pangit? What? Unsa man? Kasyota. Tagay ko mga 1 seconds. 1,001. 1 second naman, 1 second. 1 second lang, 1 seconds na ba? Magadaot man mga plural o singulars to. Walang taong pangit. Sa unsa nang kanta? Wow. Tell there was you. Ano ba? Tell there was you. Oh, kanta ba na? Mabasa mo. Oh, kanang kanta. Unsa nang kanta? Unsa kanta daw? Oh, ano unsa kanta sa kagandahan? Oh, unsa kanta kanang kagandahan? Oh, nothing on you. Katong wala ka, nothing on you. Wala kay kagandahan. You hurt me a lot. Yan ako do. Hoy, Sir Lando. Unsa may Tagalog sa Employee of the Month? What? Unsa man sa Tagalog? Unsa man sa Q ani ne? O Q kani o Chris Brand, Para I see. unsa ni Tagalog sa ang antay ka to ulit. Ang Tagalog sa Employee of the Month? Sip. Very much. Correct kami ang Jode. Wala ingat na Jode, di ba? Siyempre, good morning, Jump Stardust. Good morning. Happy morning. Oh, di ba? Si Asher Bagyo. Ay, okay na. Oh, di ba? Oh, correct. Siyempre, good morning, my buntag. Diyan sa Infinity Salon and Barbershop. Happy morning. Nagbitay ng radyo ha. Happy morning, John. Correct. Happy morning. Di ba? Si John, si Teddy, Chimar. Wow, si Uncle Modi. Si Dream Boy. Happy morning lang, John. Si Uncle Richie. Di ba? Si Angel. Hello, Angel. Happy morning dia. Dia sa Infinity Salon and Barbershop. Dia sa Limtown. Happy morning kanatong kanano, di ba? Mukanta ko. Yes. Hulot na. Correct. Asa na to? Dito na. Siyempre, manay kunta, di ba? Pasko ba ya, di ba? Di ba? Manay kunta ninyo. Correct. Yes, di ba? Kanta mo. Sigurado ba kayo? What? Chupay, panggawas na mo. Kung di mo, magmahay mo, batuon ta mo. Chupay, panggawas lagi mo. Kung dili mo, magmahay jud mo, batuon ta mo. Joke na lagi na antes. Karon mo dawat kami og tag piso. Pwede pod ka ng yelo. Kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Mo dawat ka ko og piso. Pwede po tinaglibo. Kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Ayo, panggawas na mo. Kay kung dili mo, magmahay mo, batuon ta mo. Ayo, panggawas lagi mo. Kay kung dili mo, magmahay mo,
Batuon ta mo. Joke na jud na ante. Sabak na dadibe. Karon mudawat kami og piso-piso. Pwede pod ka ng yelo. Kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Mudawat ako og piso-piso. Pwede po tinaglibo. Kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Adlaw sa Pasko. O, diba? Merry Christmas! Advance! Happy yun, diba? O, Merry Christmas! O, ano? Mudawat mig piso, diba? Hello, good morning ito, masato, masago, mga salingan. Good morning, alibas sa mga drivers. No, happy morning lang. Wow, Jolie Balumi, alo, namatid siya. This is Bastian, o, diba? Yeah, si Jula, si Jundon, si Vincent, si Joven, si Ray Alvear, happy morning ka na ito. Mami Elsnay, good morning, Jiwaday, good morning. Wow, Siyempre, diba, Mami Abdan Apouch, Ate Jobra Cruz, Mulagudas, Anay Gakang, yan nga, Jonas Gakang, Red Gakang, happy morning da sa gusto. Happy morning ka na itong tanan, Mami Umar German, Ma'am Dana Leon, Dr. Dave Ornado, happy morning. O, diba, nakikita kami ni Dr. Dave dito sa Barcode gabi. O, sa mga customers from Surigao del Norte, o Siargao Island, gabi sa Barcode, happy morning. O, si Kapitan sa Alison, happy morning. O, Kapitan Rolando, parang ngalan ako. Pero laki to siya, di man ko laki. Kutsawan, di ba? O, siyempre, good morning. Bipada doon nilawin Gaya, Sir Masagat, Sir Jambi, Alden Brujas, Atibit Marilia, good morning. Aling Kesay, si Kia, Abdul Rajak, Kamar, Abdul Rajak, happy morning ka na ito, tayat lang. Mami Gloria, Trio, happy morning ka na ito, tayat lang. Okay na. Siya ito, mga akong sugay dyan sa Barangay Riondo. Mabuang ko bayot. Siyempre, si ate. Sa may Divisoria, happy morning. Hello. Tumasugay sa Divisoria, happy morning. Si Paling Nels, good morning. Good morning, sir. Good morning. Kay Wednesday karon, wow, kayo busy na jud kayo, ha? So, pasingit po ang among palaro po. Di ba? November 18 to 22. Di ba? So, see you. Yung aso. Nalamit din sa among kaya naman mi feel. Di ba? Among giugay para nindot ba? Para makuha among spirit. Di ba? Spirit of the glass. Sabihin niya ito mga teaching mga estudyante ha, nga 2 o'clock. Sabihin mag-out na. Kaya naatay fumigation ha. Mag-fumigate ta para healthy ta. Di ba? Way lamok ano sa. Guys, sugod na sa atong OIC College President. Para healthy ta. Iniguan na so. Kay health is wealth. Di ba? Check collected by. Okay, Wednesday karon. Ganda man dyan mo ni Uncle Robert o mga musika para nindot ang atong adlaw karon. So, adlaw karon og ugma. Unang gabi pa dyan. Siyempre, syagit na. Ako mga anak. Kay Darwin, Ate Banban, good morning. Mawaling Roxanne, happy morning lang. Si Bat, si Peja Mokal. Si Madang, si Mats, Jamang, happy morning. Di ba? Si Ma'am Nor. Si Ma'am Fernando, happy morning ka doon. Hala, syagit na akong mga anak. Kay nanang mag-iandam na doon na kulubin. Init pa, gikan sa kawa. Happy morning lang. Syagit na shy, bright ko Diyos. Ay, siyatan, Kyler and Kiki. Regine. Ice cream yummy. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Strawberry. Ice cream yummy. Wow! Wow, grabe. Minot kayo, Super yucky.
Till there was you. Till there was you. Kunawan, o, diba? Ten. Ice cream yummy. Manaman ako man ingon nga di man ka kayo kagwapa, hindi naman tayo kagandahan. What? Bumawi naman tayo sa mga anak. Tinuod na. Sa mga anak na lang. May kinanginin. Hindi ka talaga halatang nagikahos. Uy, dili jud ka halata nga medyo nagantos ka, nag-anak kay kalisod. Hindi ka halatang naghikahos. Kapag ang kilay mo ay maayos. Correct. I love it. Correct. Ano sa kalabuhi, siyempre, na itong kapalaran ng adlaw, wow, it's a Wednesday, no? November 13. Correct. Ano sa, Ice cream good. Ice cream good. Diba, Pag-good. Diba, ano, si Sugar by delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Diba, ano sa, wait sa kaya nasa correct. Okay. Nasa kumulit. Correct ka sa akin. Diba ako sa si reply sa ko kay pagkakuan ni booking ni. By delicious strawberry. Pagka-booking ni siya. Ice cream yummy kasi pag maraming booking, siyempre ice cream good, ice cream yummy. Very much. Correct na sa si Aris. Hoy, Aris, makita ito kayo, will get an opportunity to clear the air with some of your relatives karon alaw, Aris. Kaya some of them will take advantage karon of your goodwill tungkol sa kamaayo nimo. So you might serve them without thinking about yourself. Ayaw dyan, so karong adlaw, the day may be hard for you and you become irritable ka karong adlaw. Wow, kung ka mag-adyo, Aris, Basta imong gumakaron. May karong awalis, with a combination of mga asal karon, love and romance karon are more ardent and passionate. Wow, ginukunin. Parang okay, you will find it easier to communicate your feelings that you have. So, walay problema sa imong gugma, ha? Wow, you feel just as good about providing compliments karon as your partner will about getting them. Wow, bongga English. para sa imong karga mo nimo karon. Someone will try to persuade nimo karon nawa. Persuade you karon to try a new strategy at work karon alawa, Aris. So ang imong reaction karon, initial reaction na it will be resistant. To resist it lang John is that an older way is preferable lang John. Para sa imong palawas mo karon. You have a diverse palay karon. Palay. Kaban sa walay. Di ba no siya? Para particularly a person at table karon will order something new and unique karon. Kanang palay karon is associated with a desire, sa mga desire kung gusto nimo to explore sa physical o sensuous aspects sa imong kinabuhi. So, crucial kayo to open-minded about pleasure karon. But na ubang mga tao karon nga dili mo allow themselves permission to do some an early age. Because nga naman nag-stuck sila as a result. Wow. So instead ka, medyo na yung mga gusto ka mga holistic massage para relax imong kuano. And try to find different techniques lang, Aris. Para sa pinasa karon. Karong aspeto karon ko. Impact ko sa imong money ko na valued house karon. Aspeto ka ba? Ginukom yung stress karon. Stress karon nga naman. Stress karon, Aris. Kaya nauro tayo mong bonus, Aris. Stress ka. Bitaw, ayaw pala bigasto, Aris, ha? Kung ikaw rin pala walay problema. Diba? Correct. Diba? Correct ka na sa kinabuhay. Ay, ha? Kaya na yung negosyo diri. Diba? Okay, sir. Diba? Kanot sa, What? Ay sa. Oy, Tauro, sa latulat sa...
Yes, sir. Noted. O, diba? O. Wala tulad sa Taurus. Kaya na booking. Sayang. Di sayang kayo ang booking Taurus, ha? Sige lang, kayo mo share man kunin mo Taurus, di ba? Oy, Taurus, kanang imong charitable side karong is dwindling karong Taurus, ha? So you're accustomed to think about others before yourself. But that is about to change man na siya, Taurus. So you do indeed captivate others around you lang. So you discovered a new sense of liberation karong Taurus. Para sa imong gumagano Taurus, no? Kanang imong, ano sa mo, pare-pareho lagi na siya, di ba? What? Sa imong gumagano medyo ko ang Taurus. Nigara na ni Taurus, di ba? Happy lang jud, di ba? So nay medyo dili ninyo pagka sinabtan na sa imong karon, nay mga conflict karon sa imong gugmaynat panta nga masulbad na within the day. So ayaw dyan, no? Baka makuanda ka. Wag, binuo ko. Selos. Huwag magselos. Para sa imong kariyag trabaho ni mo karon. You have to assemble a group karon sa people who share your point of view karon, Taurus. So collaborate lang. Collaborate. Cola-god ka ng Coca-Cola. Burin na si Kwandia, si Abin Limar. Naminaw na sila ron. So your collective effort can be considerably bigger than the sum of your individual efforts kan alawa. Okay, sa imong panglawas karon. So yung element ka toward tells that there are always two, if not more. Naga mga ways to do something kan alawa, Taurus. So nakay option to working out or not, or you can choose eat. You have to eat nutritious foods or not. Bahala ka. So there are unconscious decisions you will make. Diba? So ikaw na bahala para. Unya, napukay mga sa imong abdominal muscles karon na. So slight to flex lang to firm back. Para sa imong shoulders to collapse. Matay job ka. Painin na. Tubig. Kung kung na mga muscle pain, inom na job mga over the counter. Para sa imong pinansa karon Taurus. So you may decide to hunt for a second career karon or a side activity karon para ma-boost ang imong income. O siyempre ma-relieve ang imong boredom karon. You likely to find one today. Okay. So, the greatest time to begin is right now. Right now, ha? Decide nimo kung asa jud para walay problema sa imong pinansyal. Dili ba? Gemini? Para Gemini, karon daw today is the day to use imong social media karon o connection karon. So kinahanglan po ka, you need to unwind with the people you are care about after a long week. Wow, bongga man ka. Sa imong gumaganon Gemini. Karon naman imo makita karon you have to find yourself in a situation karon when it makes more sense to work out. Labi na sa compromise sa imong partner karon adlaw. Then to dig your heels in and hold your ground. So itiat lang. So medyo inyo na mga conflicts carefully and strive to keep peace without sacrificing love. Wow. Sa imong karon Gemini, kariyag trabaho nimo karon. Karon daw great day nimo karon daw Gemini. Nga to restart or advance their careers lang. So exactly you've been looking for. Wow, advantage lang jud na para sa imo. So you can even form a partnership to accomplish lang this. Sa business, depende lang po na ha. Para sa imong palawas nimo karon. Ay naginuko karon kay mga minor mishaps karon. Gemini. So, avoid lang sa mga strenuous exercise because you might putting yourself at risk. Batay-batay, ay palabi. Kanang grabe ba? Strenuous, grabe nga kuhan, Gemini, ha? So, batay-batay lang ka. Be cautious po in the kitchen because there's no curtain in the kitchen. Diba? As well around television and other electronic gadgets. Batay-batay ka. Para sa imong pinansa karon Gemini, to make money today, magkaiba karon, you should form a new partnership karon Gemini. Kaya ang imong finances karon will improve dramatically if you choose the right companion. So make sure lang you are collaborating with that terms and agreement are clear and realistic. Para wala problema. Gemini. Hoy, Cancer. Hoy, karong Cancer, may be full of confidence karon nimo abla karong Cancer and vitality. So ikaw will be undoubtedly be able to impress those around you with a good attitude and self-assurance lang, Cancer. So don't be shy about socializing lang. Wow, bonggas. Imo gumagaraw Cancer, no? So make a concerted effort karon to keep your love life interesting.
So a candlelit supper karon with your sweetheart. Supper kanang mag-anto, supper. Supper. Dinner dai ni kanang panihapon dai ni oy. Kaya kung gustong supper katong kuan ba? Supper karon with a candlelit karon with your sweetheart. Mo na ideal for romantic evening. Wow, bongga wala pero sa mga good luck, Cancer. Para sa imong character man, well, you will finally karon, very effectively karon, reach the target today. So your guess is fixed on the target and you will achieve any goal you have set for yourself. So just be patient lang. If your work profile changes lang. Ina lang. Nag-change, ingat-ingat lang, change lang, adjust lang, be flexible lang, bawal marites, para wala problema. Para sa imong palawas mo karon, at this moment of time karon, Cancer, you're both physically and psychologically formidable karon. So strive lang dyan, panikamatang to attain everything you want. But don't put too much pressure lang sa mga galingon karon to do so. So instead, focus lang solely on mga appearances karon. Strive for depth. Trying to this around mga issue you're having. Assist lang tuning variety options lang. Mag-choose lang ka what is the best nga nag-fit para nimo. Para sa imong pinansa karon. Today's provide you slew or wonderful financial possibilities karon, awa, Cancer. Na yung mga pundasyon karon, foundation of your long-term financial advantage karon, will have be careful planning. Careful planning, Jod, kung gusto jud ka. Di ba? So kung gusto mo na, being fast enough to seize a lucrative opportunity will benefit you. Lucrative. Lucrative ba na ni siya. Di ba? So make sure lang nga do your homework beforehand para imong ma-determine kano which options asa ganahan mo the best of your financial future. So manaman na natong first set sa nagpararang ano adlaw. Happy lang. Di ba si Aris Taurus si Cancer ang unang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang unang nituo. Kay nituo man, siyempre, mapas mo, Jod. Ay, ginoo. Ay, mabuang ko bayot. Ano sa kinabuhi, Oy, ala, good morning, may buntag. May buntag sa Kabasal. Kabasal na Kabatangan. Happy morning dahil sa may vulcanizing shop. Happy morning. Dahil sa may Sotterville. Happy morning. Uray ko, wow, bongga dyan kaayo. Manaingon nga, ingat lang, Jod. Di ba? Okay, good news. Good news. Tay good news diri. Maganda daw siya. Maganda ka. Ano ba? Oy, good news. Maganda ka. Pero bad news, mas maganda siya. Di ba? Wala doon, no? Maganda siya. Maganda ka. Pero bad news, mas maganda siya. Di ba? Wala doon ang kinabuhi. Tinood, no? Napa, diri. Di ba kadyot siya? Di ba niyo? Ngita pata. Di ba? Di ba? Ano sa kinabuhi? Wow! Happy to... Bawa na itong Pasko, December naman God. Manayon nila nga, every time we love, every time we give, it's Christmas. Diba? Bongga kayo, no? Diba? Mana ako yung may pinakanindo't nga mga gasa. Para makaandam dayo mo, mga pinakanindo't nga mga gasa karon nga ihatag na to sa atong mga minahal sa kinabuhi. Mo na ihatag na to. Siyempre, kung matay kahatag ng mga material nga bagay. Diba? Mga material nga bagay sa atong mga loved ones, labi na sa friend. O sa man, kung wala tayo ikahatag, siyempre, mauna ang atong ikahatag sa atong friend, loyalty. Diba? Di na ka ng parte sa Coca, loyalty ni siya. Loyalty, kanang loyal jud ka. Sa imong, diba? Courage. Sa imong kaaway, parang wala man ka ikatag niya, o mahitag ay ihatag kutsilyo kay ginoon ko. Ay kasi mong kaaway, ihatag nimo forgiveness. Ay, di ba? Man ihatag nimo kung wala man kay mga material kana lang jud siya. Nindot kanya sa imo siyang pasayloon, forgiveness sa imong kaaway. Di ba? Wow. Siyempre, unya nang uban kay motan data gara pud mo ha, unya na mag-gift. Siyempre ala ko beto nang ilabay mo na love you kay kinasog. Ganahan na sila. Ang mga tao ba, ganahan ang mga tao, ganahan sila masigyaw-yaw ko dire. Ayaw po rin, mamatay ko yung garapod mo. Ganahan masigyaw. Unta ko magyaw-yaw ko dire.
kung napay ikaduha nga matcha nga ipadala ni Skybox ko kay Arjun. Isa naman yung ipadala. Di ba nakaanugod? Hala, siyang kita ko mga anak. Siya bright ko Diyos ay si Antantan. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Looking good. Looking yummy. Wow, looking good. Oh. Ngano nagluya man ang hardworking diha, orot nagbonus. Ay, di ba oh, di ba oh. Ay. Ang ano nagluya man ang hardworking diha, orot ang bonus. Easy. Oy, napoy nagluya daw. Nagluya, gastador man, mao na mirisi. Mugasom gali imong headlight nga 13,000 bantay lang. Mami Arjen, itanaw na ko sa motor ni... Oh, thank you for the ice cream, sir. Strawberry. Ice cream good. That's the mami. Ice cream good. Mami Arjen, Dalawang beses na yan! ang siyempre, ano lang atong second set sa ito ka parang rawad lang. Wednesday. A few moments later. Thank you for the ice cream, sir. Delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Gipat dyan ko, mami. Gipat dyan ko, daan na sa kinabuyo. Oy, Leo. Tanawan ng headlight, Leo, kung ano ba sa... Gipat dyan ko ay mag-off sa lights ay kulirit. Oy, Leo, Leo, medyo ano ka, Leo, ha? You are irresistible kung alawa, Leo, ha? Despite sa mga kamaturan ka ron, you will face opposition ka ron. Nga, you will simply eradicate all and conquer everything. So, kung alawa, Leo, no? Ma-achieve mo what you've been putting off for a long time. Because nothing will be able to stop you now. Wala, continue, Leo. Continue ordering sa mga parcel. Aray natukan ko na sa the word for today ni mo karon Leo no is experimentation karon Leo. Dapat imong i-change imong pamaagi karon, change your ways by asking and allowing yourself karon to do the most adventurous things ever with your spouse. So ikaw karon Leo no, you have to dress in your favorite style on. Consume cuisines for other cultures, speak spontaneously, and go on road trips. Wow, road trips. Nindot kayo, mong Leo, no? Sa imong karon. So, ang imong trabaho, your work will go well karon adlaw for a long time being karon. Kung gusto ka mag-improve, if you want to improve your turnover karon,
public recognition, mga profits ana, o di ba? You must step up your game. So mga nay karon sose karon, here's the key to enhancing your professional possibilities karon. O siyempre, paving the road for significant advancement in your field. Wabungga, wala yung para sa imong palawas sa karon layo, no? So maintaining a good attitude karon manay makatabang nimo to help your body karon and soul cope up with a lot of stress karon layo. So it's time for you to get back into a habit that has been abandoned for a long time. So join the fitness lang program kung gusto ka. Kung dili, bahala ka, no? Para imo naman ano naman kasabulang kristal, di ba? Ano siya, para sa imong financial karon, na yung mga unexpected karon nga financial benefits karon are on the way. Sooner than you think. O, di ba? Wow! So sa imong gibot ka with your efforts karon layo, you may be able to make a significant amount of money in a short period of time. So bungga, o i-follow up lang layo, baka paper money na. Correct. Okay. Oy, Scorpio. Ay. What? Scorpio naman nga si Leo pag ganito. Nagdali. Oy, Virgo. Si Virgo, inilakaw maggudayon. Naningiyaping balbal ko. Oy, Virgo, kanang Virgo, medyo malakay emotional roller coaster kanang alawa, Virgo. So, on a day kanang like this, your best quality na dyan, ang imong best nga kalit karon may get you in trouble. But that doesn't mean you should stop being yourself for even a second. Ha? Patay ka, Virgo, ha? Sa imong gugma karon, na yung mga enerhiya karon, ha? Ideal for a fun night karon, out with someone special karon, Virgo. So if they enjoy dressing up as much as you do, you may have a lot of fun together deciding what you wear and accessories to go with. So okay lang imo, walay problema kayo, Virgo. Ingat lang dyan, happy lang. O, sa imong gugma. So wala, medyo okay ang imong gugma karon, Virgo. Sa imong character ba karon? Na yung mga events karon o mga tao nga palibot nimo karon nga will be moving at a breakneck pace karon. So yet you will be able to keep up, no? So ikaw na mag-consume ka, you have to consume the day's energies voraciously. Voraciously. Burakay daw ka, di ba na kinabuhi? So na yung mga new ideas karon will start to follow, and any brainstorming activity will have big success karon, Virgo. Sa iyo palawas karon, Virgo, no? So na yung mga impact karon sa mga enerhiya karon na interaction similar to the effects sa imong paling community karon, diet and exercise lang, Virgo. So rest and action, time alone and time spent with others, etc., blah blah blah, sis bumba, jum gali jum. So na yung mga preparation karon aspect og siyempre may execution aspect in its activity lang, no? Wow, bungga. O nindot kayo imong panglawas ko para sa imong pinansa karon. So give yourself a hearty pat on the back for completing a difficult task karon. But ayaw lang jud kag spoil. Don't spoil your hard work by going shopping. O nagstabaw ka, dai mo na ibang shopping, ayaw i-spoil mo galing ron. Kay in the world of your personal and joint finance karon, it is still preferable and crucial for you to mag-budget, o di ba? And do some management lang jud, o di ba? Libra. You have 13,000 nga. Pagklaro ka. Wala, joke lang, happy lang, o di ba? Hoy, Libra! Kinalaga you need to make some mental adjustment karon to fit in with the spirit of the day karon, Libra. What? Ganun na espiritu karon, di ba? So try tuning lang into this energies karon to see what type of harmony they might bring your life. So be more conscious lang of your words. Avoid saying anything you don't truly mean para walay problema sa imong gugma karon. Ang mga hangin karon has considerably softer karon and more agreeable tone to it, ba? Wow, sakto mo dito. Especially with the current aspect sa aming trabaho karon. So you don't need to spot a potential companion karon and then rush in for a kill under the Ginoo ko. Ayaw ka patinta lang doon. Kay okay ra kayo imong love karon. Bisag wala kay alone and happy.
Para sa imong kanagta ba ni mo karon? O karalawa, you have to push your thinking on new heights karon, Libra. Because it is the one you are most familiar with. The rut you are is a confine. What? Confine ka ng tagay o confine. Ay, kampay man na to. Kampay mo. Dapat imong i-recognize ka na you will never progress ka unless you stretch your boundaries ka na lawa. And syempre, careful lang ka to look at the opportunities available you, Libra. Para sa imong panglawas mo karon. Dapat karon you evaluate and act with ease karon, Libra. So the most advantage sa imong particular energy karon will come and focus sa imong galingon karon rather than others. Pantay ha. Kung gusto ka mag-decide karon for the best for you in every given situation, prepare a smart dietary selection. Sa pagkain, bantay lang by stocking your home with nutritious foods. O siyempre, and giving yourself plenty of options lang, Libra. So, ay nakalimot, exercise, and under diet para walay problema. Para sa imong pinasal karon, ay na mga aspect karon sa imong house of job and authority karon, Libra. No, na demonstrating na medyo nagdala kanimog deep knowledge karon sa imong trabaho as well as professional approach kanimo. Okay na activity karon nag-chart, nag-apekta na sa earning potential. Nga nag-indicate nimo na yung mga butang karon are changing for better right now. Wow, so okay lang. So follow lang ka, follow, let's us follow 1, follow 2, follow 3. Para walay mag-follow bay. Karon sa akin na pa yung ano, di ba? You see? Hoy, Scorpio! So we're gonna pag some time to recover kanon sa imong intensity of this week kanon, Scorpio, ha? In order to feel your best, ay ginoo ko ang mga asa kanon, ang the universe encourages you to focus on your equilibrium. Dapat balance lang sa imong trabaho kung wala problema. Wala balance ha. So if exercising is not enticing, put your attention on completing errands and completing responsibilities. Wala problema. Para sa mong magkaroon, hoy gano'n kung nada sa in-relationship sector karon, Scorpio karon, you are a traditional roller karon. So na yung mga square up against karon. So try to avoid lang mga conflict at all cost lang, Scorpio. So things have the potential to get out of hand. So imong i-practice ang self-control, adlawa. O siyempre, you have to conduct activities and duties with your partner with the greater love. Okay, maunay. Hindi lang una kay makaroon sa likelihood. Competition must also help you kalma-kalma sa inyong impulses. Wow! Para sa imong karidam naman, Scorpio, you've been meticulosa ka, and finicky in your work. Finicky! Ay, ginoo ko sa Scorpio. Finicky! Uy, hindi ka na, unsa maning ka maning ko ano, uy, na may mga finicky, ay, paniki. Paniki sa imong trabaho, uy, di ba, Sa inyong keen eye for detail win a lot of admiration and approval kanong adlaw, Scorpio. So, kanang imong genuineness nimo, originality, o imong dedikasyon sa trabaho, maunay will eventually be acknowledged. And syempre, you will be rewarded handsomely in the future. Dili pagkaroon future pa, basta kabalo ka no sa aba na kinabuhi. Sa imong pinaasa, palawas sa mga karon. So na yung mga minor injuries ka no adlaw, batay-batay ka, Kay medyo weak ang tasing strength mo sa imong sign karon, Scorpio. So exercise lang with caution, driving or cooking, hinay lang. O siyempre, bantay sa imong action, bantay lang, and you should be able to avoid damage lang para wala problema. So extra cautious lang ka with sharp objects. O sharp objects, fire, and hot burners. Try lang to eat moderately lang karon daw, or else you'll be experience digestion problems. Wow! Para sa imong financial karon, Scorpio, even though imong finances karon appear to be in order right now, wow! Pero advisable jud ko nimo to focus on the preservation rather than reckless expenditure. O, diba? Na makay kwarta karon,
Pero ikaw, Jod, magbantay man lang ka sa mga gastuson, di ba? Di ba? Focus on preservation. Rather than reckless expenditure, mga exact gasto-gasto, wala no. Bantay para walay problema sa imong finances, Scorpio. So, manaman na itong second set sa itong kapalang ng adlaw, si Leo, Virgo, si Libra, o si Scorpio. Wow! Happy lang. Di ba? Correct. Ano siya, Pas mo na sila ron. Ginoo ko. Siyempre, atong mga regalo, no? Ako balik ko na sa itong amigo. Dapat loyal ta sa itong amigo. Sa kaway, forgiveness. Sa uyab. Sa uyab na to. Natagkarasyon na tayo uyab. Trust and love. Pagsalig o gugma, di ba Trust and love, di ba Nga sa atong parents, kung wala tayo ikatag, ko, respeto. Mas grabe pa na, mabuang ko bayot, di ba Mas grabe pa na sa kwarta, mas grabe pa na sa 1 million, kanang respeto, nga gihatag sa imong gihatag mo sa imong parents, Siyempre, respect and gratitude, wow, bongga, no? Siyempre, sa Ginoo, in return, siyempre, ang atong kinabuhi, atong kinabuhi mo na pinakanindot. Igasa, di ba? Sa Ginoo. Unya na yung uban, kay Mount Tantan, garapon mo, ha? Alam ko na, Ben. Di ba? Sige na. Ato nang ilamba kay alas 11 na, nag-andam sila ng palingod to. Syagit na, Regine! Marino News FM. Delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Correct, no? Ice cream yummy. Ice cream Correct. good. Di ba na, di ba? Kung sa mga gift, no? Di ba? Sa friend, loyalty. Sa kaaway, forgiveness. Sa uyab, trust and love. Sa parents, respect and gratitude. Sa Ginoo, your life. Sa ako, simple lang, Sony laptop, Apple iPhone 6. Alis ka kami. Kana lang, babawar ko pang tanah pagkatao, itaw mo na ako yung kinabuhi, ha? Muna ako, ha? Nakabantay, ha? Muna ako, katong iPhone 16, bago nga model lang ako. Ay, ginawa ko, ipon-ipon lang. Ninat ka po, no? Masarap pa rin mabuhay, bisag unsa, bisag dagang problema. Ninat ka po, no? Basta balang dagag problema. Wag lang, ayaw na dog kalimot. Ayaw na dog kalimot. Bisag walay kwarta, smile lang jud. Katawa, smile lang jud, ha? Para walay problema. Para di mangunot inyong naong, gara pod mo. Para di mangunot inyong naong. Smile lang jud sa walay kwarta. Kay mong naong, murag artista. Kwarta, dato na ta. Ginawa ko. Kwarta na kulang. Mabuang ko bayot. Di ba na Sam? Siyempre, na itong third set sa ito kapalang na dawa. Sagittarius, si Capricorn, si Aquarius, o si Pisces. Wow! A few moments later. Hi, Lord! Dr. Jaime Alon. Good morning, mga Lord family. Dr. Rosario, good morning. At mga sokin nila sa Southern City Colleges. Happy morning. Di ba? Wow! Correct. Di ba? Ginawa ko. Magkita na pala sila. Sa! Na pala siya. Ginawa ko. Mabuang tabayot. Sa pagkalami ba ng mga picture-picture dyan. Mga lechon. Di ba na ka? Lechon de leche. Friends lechon. Kilawin. Secretarios, karong alaw, Secretarios. Imong galing karon to enjoy yourself karong alaw, Secretarios. So, ang mga asa karon, Friends karon, is self-assured karon, Secretarios. Nag-urge mo to focus sa imong mga efforts karon on creative passion project karon o sa amorous relationship karon, Secretarios. Para sa imong gugma karon, na yung mga kuhan karon, Secretarios, there's no need to look any farther karon. Instead, give your partner the benefit of the doubt karon. So take today kini mga opportunity karon to be less critical of your relationship. Instead, focus on daily attempts karon to help it grow. So make sure lang to see if your love is unwavering and free to other obligations na provide for mga Secretarios. Para sa imong kanag trabaho mo karon,
And acknowledgement karon of your abilities karon at work karon, and a thoughtful gift and at home, be brighten your day. So okay na, wow, Ginoo ko, all of this are well deserved. So you put in a lot of effort in your career, mga Sagittarius, and now you'll be praised and rewarded. So okay na mo trabaho mo karon para sa imong panglawas mo karon today. Relax and unwind lang, take a nap, watch a movie, chat with pals on the phone, and get a message lang. So just make sure you don't overwork yourself. This is a day to relax your body and mind. So regain some of the strength and mental agility lang. Wow, bungga. Nabusog ko sa tubig. Salamat sa kayo, tubig. Okay, Ginoo ko sa imong pinasa karon, Sagittarius. Today you can bring a news about creative opportunities karon that will likely pay off financially kanang mga Sagittarius. Oh, wow, Ginoo ko. Why? We have an excellent karon time to make decisions and negotiate some new agreements. So remember to pay attention sa mga detalye lang, especially sa mga documentation para wala problema, Sagittarius. Capricorn. Oy, Capricorn ang imong gibati karon, yung emotion karon, may surprise you today as unforeseen troubles could arise out of nowhere. Bongga Jo. So take time lang to iron out the kinks in your existing plans lang para wala problema. Capricorn, para sa imong gumagaron na yung mga current planetary energies karon provide a tremendous nga possibility karon for a romance para to develop when nothing seems to be occurring at all karon, Capricorn. So naakay potential, you have potential to be starstruck karon, og syempre ang Cupido will strike a direct hit karon. Wow, bungga. So ikaw, yung parte karon will find something in each other that you never really noticed before. Wow, bungga. Para sa imong character mo karon, you are very extremely assertive karon na, Capricorn, ha? So there's almost definitely benefit you. So there is no reason karon to be skeptical of yourself para sa imong character. So take a stand lang of what you know is right para walay problema. Para sa imong panglawas sa magaron, it comes to our friends karon. So we often admire the warm and genuine sympathy karon nila. So, critical kayo to consistently exercise and keep your energy unblocked para ma-maintain mo ang access the aspect of your personality. So, regular yoga lang, practice, para nimo blood circulation, muscle stretching, and deep breathing lang. All work to help you relax and concentrate lang, Capricorn. Para sa imong pinasal karon, make sure you use your mind to constructively respond to new ideas karon, Capricorn. Labi na sa imong mga professional endeavors karon. So this might be beneficial for you. Why not chat on the bank account to get the cash to build your business karon, Lawa? Na ayun na, ay pangutang, bala wala business oy, ay pangutang, Capricorn, kapoy kayo. Oy, Aquarius, you may wondering what is a promotion about today, Aquarius. So, people gonna lawa maybe overacting karon for no apparent reason. So, don't get caught lang in a dramatization. Diba? Ayaw dyan. Para sa imong gumagaron, Aquarius, na yung mga enerhiya karon suggested a fantastic day karon of all facets of romance and love. So, a soft-yielding look will bring you success in all areas lang. So, wear garments lang, ano sa pag elegant. So, okay ang imong gugma karon. Wow, good luck sa inyong date, sa imong partner karon. Sa imong career mo karon, you don't be frightened. I can look to make rash judgments karon. So, if you waste time karon deliberating about a decision, you will lose valuable time that you could using on other projects. Kanang imong idea karon will come to you, will be amazing. So you have no cause to question yourself, Aquarius. Para sa imong panglawas mo karon, today look deeper to your body, to locate the true need beneath a superficial aches and pains. So ang inherent assist in meeting your needs, don't be scared to make irrelevant changes karon. So if you don't like fitness karon, fitness up, or can't bear the gym, you go to make a change. For a better clarified and addressed immediately. Wow, bungga. Para sa pinasal ko na Aquarius. So na yung mga planetary alignment karon, Ginoo ko karon adlaw ang imong financial nag-allow you to weigh imong pagatimbang-timbangon both sides of an issue and select the conclusion to draw. So check lang the goods and the bads of any deal or investment to make you today. So don't invest in deals that won't bring you any good benefits. Tinuod yun na. Spices.
Hoy, Pisces! O karong Pisces, no? Medyo magulaan kay ka. Wala, joke lang. Sulit, already. Ayaw pagdadali. Nakamadali ka sa madesisyon o ka-shortcut ka ron. Ilabi na sa areas of employment ka ron, Pisces. Paperwork and communication and transportation. Dapat, pasensya dyan. Para wala'y problema. Para sa imong gugma, making modification is something you enjoy doing karon. Pisces, ha? So, the riskier or more outlandish they are, the better. So, imong swertar karon, curious kayo as to what has possessed you. So, wala yung mga social pressure karon to stay with something that's not aligned with your energy karon. Okay, when opposing energies collide, Pisces, it is the best to step back para wala yung problema sa imong gugma. Para sa imong karakter man mo karon, Ginoo take things down lang a notch and into the mainstream karon lawa, Pisces. So your used ideas won't save you this time. So ayo lang kagool, don't worry lang. You'll be back on the cutting edge soon enough. So in the meantime, stick lang to sa mga essentials. Stick to the essentials lang. Wow! Sa imong panglawas mo karon, ang imong talagang quiet active karon. So you are brimming with creativity and ideas karong adlaw, Pisces. So, nagkontinue ka devising a new strategy ka doon. Ngayon you'll be able to execute with ease. Di ba? So, your only issue adlaw will be at the stream of new thoughts lang. New thoughts. So, constant the constant flood, your mind, may overwhelm you, Pisces. Para sa imong financial karon, this is a time to be a couch potato karon, Pisces. Murag dili maayo imong financial karon. So easy out to give in what appears to be inevitable lang. So na solution ko is much more difficult karon adlaw, Pisces, but it is well worth the effort. So choose lang the difficult option and you will be glad you did. Basta you put a little effort lang sa imong career and you'll be praised and rewarded for it. Para wala'y problema. So, manamla na ito kapala na ganong adlaw, atong kamad sa tambal o di siya pwede kong tutulong sa kasakit. Dr. Percent is social symptoms. Get your cash and transactions. Thank you for being with us. Basta itong horoscope, pass mo, joke ka. Okay, sila manito, lamito ka sa Prince Lechon, ay mga Prince, Lechon packages, wow. Yun, mga kuhan, nila lang ang 0936404014. Basta Prince Lechon, tilawin lang. Og syempre, Skybox Coffee, diya sa Pardulian. Ni Mami Argent Pardo, og ang Saros Batchoy, salamat yung kayo. Og syempre, diba, diya sa XYG Food Hub, diya sa Procdos, lamit yung og ang Barcode Grill and Restaurant. Wow! For catering, delivery, and functions, diya lang ang 0905-383-9975. Hala, kauna! Siya kita, kanang-auna sila, kung mga anak. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Pagkalamid yung kayo! Ice cream good! Wala yung ice cream! Ice cream good! Alay, hapuan ko mayon na sa Huwag siya masama kalimot ha! Kalimot na paniutol na kaon na sa talong mong ngita. Pero mong ngitas, barcode o sa presentation fast food. Batay-batay lang yung mga soke diya ha. Ingat lang. O sila kalimot ha. Selfie after mga top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Diba na siya ay bagong headlight. Word. Og sa balaw na heart magpapa-jump sa liba pa yung tao, no, diba? Heart naklakan sa Marino. Wow, syempre nasa Og syempre, good luck sa among mga PatFit students. PatFit 1 and PatFit 3 tomorrow po ang among culminating activity. Og syempre, sa November 18 to 22, syempre ang among GSMC Palaro. Wow, 2024. Wow!
So, invite pwede mo mag-tanaw lang. Tanaw lang na ako. Joke lang. Oh, siyempre. O, diba? Atong hearing ka naman lawa. Wow, 316 o 412. Wow! Congratulations! Oh, salamat sa ayo. Salamat sa ayo sa mong broadcast operations supervisor. Wala yung semester Renato Sohor. Hello. Uy, baka masukon niya to na ako ba o si Yeng Ventura di Kanukutan. Wow, happy di ayo, di ba o sa lapas ko ni Ninong, ni Olola, si Ling, Auntie Marlene o Uncle Manding. Wow, salamat to kaayo. Siyempre sa mong station manager, walain ang botag kugihan, guwapito, matinabangon, Dr. Reynalden Tidahay. So anang mo tawag niya kung na mo mga advertisement o barato lang kaayo, nindot ka. Siyempre ang mong broadcast signal, wala si Mr. Ruben Cute Fajardo. Na bagong LED light. Siyempre, goodbye na po kini sa Baskanginan at tigitik sa kawanangan. Wala sila nung Bisaya, the one. Pwede sa birthday, pwede anniversary, cause party. Alay, yun lang. Bisayang dako. O, diba sa kong programa Katupngan? Pero dili malabuan ang gitik-gitik pasiaw. Nilandong Bisaya. Dili lang yun na sa nindot. Nagkasikat, nagkakusog na estasyon. Very much. Why lain? Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy Wednesday, everyone. Mwah, mwah, chup, chup. Make some noise!